Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. Halapaini tu ka whakamatala, honani whiroa ma whaingata, no noa tawa ke whai ana, me tatalo moe o tu hei lala. E wisai, para whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e tupo o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu o tu laila o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, o tu kalonga luko e hake anga, o tu laila o tu matanga, mo takau no me ka whakautanga, matangi mari e ko maua whaanga, o tu kalonga luko e hake anga. He wisai, whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu, lele a moe mai ko mokotu, ko e whangue lolo a halai walu, sia ko ka whoa alo i talau, lo se o whatai situ a o whatu. E wisai, kura whakapo, a maasi mohono fuloto. Ka neongo, ele to, na maunga ki e tai pono. Na e toko, e whanua, e topau o hapai ki o lunga. Ke malui, me o lunga, a tonga ni o whai o tupu. Ko kori ke ho whamua he talamalo e whanua, mga hi talawhatapu ko tope, whaanga ue to aki he polokalamani ka tā whainga maari e koni. Ke o atua he mo polokalama ko i e whatwhanua fo au i he weekend ke ahon. O ku o te taitai rere ke tiki mo tolu ko tope, mo kau mahe tau polokalama i he pongpongin ke tau kau whataha i he polokalama i hanau o ki he weekend.
o ku atu pe me he whatwhanua fo pe mo whanga maari e koe ku mau he mo e minista ke lawa o whahokota e tau Polokalama i he pongpongini. Ma alo e tau mau e pongpongini o whapea ku lele i penga hi ngā we me apina tata tu whito koe weekend eni ma alo mai mi ngā we i he lotonga wike mau haki taimi i api pe mo i family. E taimi tata pe ko whiwhia ke tata lele e minista polisi pe ke business ngahi business e pureanga ona po Paula piven piukala ke fai ke e whakatala noa i Hawan. Piven malo e tau mau e ahon pia malo e ngā welahi me tongan. Tai min toi pe wike tahe dai nim pia mo e ngahi lau aho pia tau wau rewa ke whiri whare area. Mo whewheha ke piven i tongata whitu. Pia mo tongana. Whangamari e kore te peke hu whangata pe whatapu. Ko ia. Ka pe moene hui e whemoi kina. Ka ku koe aho ni u. Ki uha uha mai aho. Ka koe whinga peke ke lava taki programason. Pau pe te ke taki mai pe me whanki mea. Pe koe ku lotonga longo ai media. Ka koe kautoki la vet ke hanga i ku ai ku kamatain ke hanga hake kau ke teu e tau whiri. E ki fo ia pe koe ne tau a pe tātou kon toi. Koe tu foki me he ta Polokalama koe i he e huikenina toki osi. Tau tala noa foki i he issue koe ni i hono tukuange koe ni tanta eiki ke folau na ki Amerika. Koe tu was mahino i he Polokalama koe na as mahino apito ai tuunga koe mo mea na hoko. Koe konga ini pe ko watpe hafanki konga iki pe ke fu folo ada hoko ki henga issue ko toe mai. Ke ngā ke whaha wakai kai koku whehu e to pia koe na ea ngahi i lao na e o mai ke whaha sio ki ai pia koe ngahi lao ko ia ku pehe kua ngahi lao ai o ku monuka kako tui mahalo koe whatongi ai o e pure anga o e pramau anga ke nau wakai ke konga koe ka pau waha lao ku monuka i he mea isiu koe nai hoko. Ka koe ko mea ni ko e ki ai koe tari ko o mai dai nimi o ku lotonga ave ai isiu koni ki he atensene are ki whaha ne whahino hino lao ki ai pia lava rewa ke toki whai ha hoko atu ki ai me se wakai ki ai ai e ki pare mea he kwas mahino ai ukonga koni me ta wha koe whamau anga o ku ke update mai ka ha tukunga ku ai i he whikaku mo isiu koni waha nau statement ko na o mai pe na lot mama pe ku ke tu ta tau pe hange ko na ngatai ko e fatala no he programa ko si Io sai a vido pe solo sai pe ki la vet pe ia ke ngai moniment pata toki un mai pe tau ko me o lo toke o hanga whaka mahino he ni olo aki i koe no tukuange koe ai fitu mo fulu ke mawahe nai o whai pe whe mahino aki mo e whakamau anga mo e ongoloia koe toke koe mea wakaike kau hanga peo ki whamatara e pe ko ngā whamau popo pe ka kokoe ko isi ui o ko ai ko whai a kono ono tuku aki mo e ai ke pehe ke whangai koe na pehe na interfere minister policy na os whai whe mai no aki pea pa mo e whamau anga o peis he u mea pinga lili ko tui na os lawe ga he ta programa ko osi ai kai koe ke oange taimi ke ne whaie ne respond mohono toki AVP koe pena o whai whi mahino aki ai koe issue koe pehe e whaha interference po ko hala kātoa ngai tuaki a koe na whanau hawe pe ko wai ngai i tuaki he kaniwa mo e kakalu pege minister kastomu kia hau e solo koe veve kātoa i relevant kātoa ko poini a koe ai koe moma ko poini ua
o loto ke malu I heni ai whamauanga I he ngahi processi e koe au e u whakotu e aha kore whakamore ai pure anga ki he fitunga folu a pehe ke sasi kone ai sas mamonga e ku hanga he isiu kone hanga une hanga o peine taki mua taki lotu koe ni kwa fu criminal hire ngoa koe mata vai ia I he process o judicial o mechanisms ka ki au solo koe ku fiefia e koe toi ke nau mo na tula koe keisi koe ni mo taimi koe na o mai ai na iai fo yanga maheni koe o mai e a metiveki pe saini pe minista o al na ku taofi whakawhakawha fo I mea koe ia pe koe ne unfold ka toa mai o mea mandui bene na pehe na ateke motuani e taimi nau whae fo I tutulu pe ne unfold hake pe te vete le rei hake o mea ta ko mooni pea koe na o hake mo isiu ta tau he more container me waf na ateke motuani me whare area ka wai pe mo minista koe ni talai pe ko lo I wai me pe ka wai pe koe ne unfold hake pe ko mooni ko isiu koe ni solo kai nau toi keke ka ko pehe ke ta whaka no taua he o ai ke ta taulunga taua ke ngahi foi whasi o punawanga o haka I mai e kuosi ke awia o kui kai ke ha mea e pehe te ki pehe ko halao o mau solo o ke ilo e taim na hanga I koe e kau whare si koe hofi koe si su koe e mau koe ono mau koe sapat o a upeo de eke ka pau e tō hao sipi he koe taimi fuku e a takai koe kau siu koe sipi koe high value commodities ia ai koe hange ai nare pe ka pau te hawe a sapate tō he sipi ho sipi he ruo te ke kari he moni te ka koe a whangatuku e peheni anga hono whakamau popo oku whakalao ke whai hangau e lerei e a sapate ne hongo katoa e lao ia ai ko au whakatuku ai mea ko kuhinga lerei pea koe loia ko a Peter o William Edward ai whakamalo mai loia na I mei iku unlawful hono ki tension ai tangata I koe ni ka pau nai kai ke lava ka koe moni solo koe umea koe ni koe defamations I he atakai koe lao o kui kai ko hahi ai koe civil matters ia o kai ko criminal matters ai kai ke te toki hanga e tresi e sitiso penolo e tresi pa mo anti-corruption I process koe ni na ku loto ke utuku ko fe koe tai mo na wongo I ko ateki ai ko aha ke au ia ke algo koe ke whamau o si ai programa ia he ongo ia he bea ai minista koe custom o si hao mo news ia koe kau pehe tukuange ke unfold mange umea koe ni ke ulawa o maka I katoa ai ngahi feitu ai ko o totoni e whahatokanga whakaluku fuake neongo katoa ka koe ni koe meni koe ko whakamalo ia I solo hoko mai he taimi koe ni whakamanate a te au ni manoa koe ni sutone koe elito pe koe loloto pe koe essence koe ko ni stutone ai ko hiwai he laka hake koe kaula I kako koe taua taina ai koe essensia pe au tutuni ia he kupta havalu koe whatongia ia e pure anga ke malu I taua taina
Mahino au pito solo. Oi hai te ke lau fe ka pau fe ngongo pe tamate ka me tamata. Ai prosecute pa mo fa mau. Na fe ngongo pe na wa ya ke na to o tawatai na tamakoni. To I mai mui he mafai o fa mawanga. How do you coin it? O ke hanga o reconcile life fe. Ki au ke sio ko elito mo essence mo mau fatongia. Na bla me foki ke ku fata. Ko me go o mai lo to la ke tia. O ko ai go ku fata ne hanga o mai ai hanga structure or position or fun one. E neo separation of power. Executive, legislative, kamo judiciary. Ihe malu o ene afio. Na aku na fai na fai talanga he Latima House. Pana franga ila he kau loya me kau fa mau na mai me kom ni weli. Pana tama political analyst na hao. Ore mai kau koe kuputolu noa ai kuputolu noa kuputolu taha koe koni sudone na ufenge ke hango fa matalai hau ye tala mai o ku na os fa malala tamago o powers ene research na ya koe kuputolu taha ko kai ke ko na tama vai be na kuputolu noa ko taranga alo lao ku fata alo lao ku fata he te ke toki ilo ai structure go finga do gai ani go peheni ai go ku fata han ko ma wa ke ku fata pe o ne afio ku pure ke ho ki be mai kakai fono ko e sino ne afio topa sai ko nga wa peheni ko mafai ko anga no fai pure fono ko ne afio ku ne o mafai pure ke fonwa ka ko kau minister pano le ka ko kau minister pano tole mafai ngawe responsible ke fonwa sai ka ko ma tolu pen he ga ke hoko halau ka le ba ko fambo wa fa ga ene afia ai ko tu ia ko ni sutone ke tau liliu foi ke tau to ngai ke tau hanga vete ke foi sikalamu ya solo pau ke tau liliu ku ko ni sutone ko ku fata pau ke liliu ya ono liliu go ya pau ke loto ho we ki jai rakia ua pau ke famo hingo ga tu ka pau ke famo hingo ga tu ke ko ka la ai go finga nge hanga fata la no atu ai anga ai u ma hala o kai ko fonua ni ke hange o ngai fonua kom ni weli o unique fonuan tau ga no ko ni stutone o fuakava tui e fai ne pure fata tau ke ko ni stutone ko mau fuakava ko ka minister fai fata tau ke ko ni stutone sai ko poini hanga ko fata o mai ki mau tol ke tau e fa ngu mau ki ka minister neongo kato a separation of power ko me ni na mari e ia iso te wanga go sio no kato ngai uaki ko taua taina ua ko foi mama fra itaniti ko foi mama fra itaniti na ne establish ai go hinga anga tau muy iha lao ka ko u fai tu ni o ku to I mai pure ko wi boya ko guinga pe ultimately ko me ko ta no sol ultimately at the end of the day ko me a ku le me a ku hinga le me a pure le ka ya ta ha la uma ka pau te ala to foka tonton ha me ke le ya ko te tonton ga ta ha la ka unfold mai u me ko ni wa ngai motive ka ko ni solo ko le ke tau ko fa no mo tu no ai e ko me ko di o ko mama me foto tu ai wai pe si ai pe unfold pe ya he ne taimi e wanga ko lau ko me ko to I ko sto ia e wa de nau
o te nau toki mai mo ke te kowi mo ho ano ai mai mo le tai mi te que imagino pita fatala no que fai ko nga ka tu ko aki fo ke ko tu ko ni isi ko na ta stala no ki ai te ko fe ave aki holo o kuku o ku hange ku ke apab da lo ho me ho nga ga na fai ko ma winga fo ko mai solo o mari fo ke me ko ya hangi ni ko pantu na ki tu ko aki au ya na pore o le tui ko tali sone ya ka ko 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 minister tui ai ko ko me fe ala ga mai no ko apa wa ya tui ko nte ai ko ni ta mai ko apa o a venir solo be ba ko to apa ba ya o tua ko ama ko ko dia mandu na ta hu be ba pia solo ko fu hu e da ala ki fa dia ahoni nau tala nau tolo masifa yang hala hane nau nau loto ke tau te a we o tua solo to ta hau ape ka minister e fu fonua ko to ta ki o kai tui o mama o me go ni me fu ka ke go lau o ta tai na be o to ai de vai de ta pa ki mo de gloria ta me pe ta to pai ko no fa ho ai me a wangi mai pe ku tonu pe ku hala pe te iro kai pe ku te iro kai ka ku te whakaongo ai ku hui au pe tu tau teka mari me ai o sange utua ki ta ku au ku whakarevere wau ia solo que ku ta havalu tolu ku binai fai no fo nga ko que tu ku aki ku fai no fo ku ta havalu tolu o ku kai ke kau no ai minister i he whakatotologia, mo hae whainga tuku aki ko nei o mai. Ko wakaike ku tahawal tolu, ku hinga koe ke kau noa minister i he whatongia o commissioner policy. Wiris ko isi po ko di ko ke hane whelawe ia na mo commissioner policy, o te kai nakai ko hinga na ke al ko whelawe e nia mo whakamau anga a isi ko ni hele tuu. Ka koe nga kuia ko whehu i whuku o mai, ko mea ni taha ko rot ke atu, o ku mahino be u mena e soa matala. Pekon ku ke tala mai na e whai pe whe mahino akia mo e whakamau, i he whakamau anga. Ko konga fwene o ku teke kono o mai koni, hange ko o mai koni he taha mo ka minister. Ko pepa, ko tutu uni whamau anga o ku whai ake pepa e toki vete aki pe ai pepa. Ka koe whuke mea ku o ku pehe koe contract, pe ko tutu uni he pepa o ku kau pehe tai nimi he ngai ahoni mo e ve polkona na moutari e lau go signature e fai mai be internet me ngai me be ku tau nga unu fo ma mani ku kau be mo ve pol he ume o ku velit i ngai me fa lao ka pana tau are pa ngutu pe are pa pepa pe ha a ko ne tu ko o ku la ngai me be ka ko no oni e biveni tu wan ka to ume ka ke algo ke fa ma onga ke vete mai attention ale ko nga ke tau si o ki ai pe ko ha me ko to ka nga ke hongo ongo fefine nga au pe ko tangata nga au mala wapuna na whakahoko ai tutu ni koni ke nana tukuangi ko me ko ngana au sia na family the end of the day pe packing ai mafai olunga ka i wesia ka kai ko na whakako nga au ko ha ho wakai ki ai o ke malo nga au ani ko ni pe ku palpare ma na family he tutu nana fai ko ye solo ame fo au o ko amana ki ke whahuat ai submission ke purianga ke nau kore whakamore mo on behalf of Whamaua ka tok hoko te ngā awe ko hana mo ni hanga ko foi whana whala koina ai lao o mahino reo ka au solo ai lau maari e mai atakai o kau politiki ai nau ke ana tolu how relevant e lau hanga beo ai ke whakawhiwhisi pe ke whakadini mo pe ke kau whanoko hanga ko kupita hawalu si tolu ena have nothing to do me siu ni very irrelevant dia kau hange ko ai ke hakai ko ke hange kai ke na ko slave pe au ya ko fa ko ni he ke te lava fa ha nga we ya mo me ai hono vai nga do hai na ya na was ai be mahino right from the beginning ma hu go fare area ai mahino go ai evil fo ko ya ai go ke pa go o si mo
o dia ya tai go small ka yo te ka yo no fe mo tai me ke fe la wa ki me go ko e me go ke ngo ta ngo nga o go nana e solo masi ko fa matala go e na o mai go he loya ai go ne ilo la hi go ni ke si go ni ai te fe me si ni mo application of me go restraining order e fa malo go ai lava o mavahe kai ke hoko kai ke ha unlawful detentions and I make come back here o to inu ya he ka pa fo ko la wa sol ko au o si o ka me tu fe halak ai wa ngo la it is lawful ke te fai hanga le sapat tu put on Sunday ai ki au ya ka ko toanga yo ku kai ho ha ke nga o office nga ko pe solo matu fa dala no go gimo ke yo notify the Aristotle I ration of a human human being is equal ki animal plus rational thinking o fa malo ne lava o office go nga we ke rational thinking he ko issue ko fa ko ka nawa ko ni go fai fe mai no ak kai ko fe mai no ak pe mo fa mau o fe mai no ak mo fa mau mo ngolo ya ke na o mai submit mai MOU ke apply aki to ko formatar agora fa mau ka au pa ka pau e tua te ne email pe ka to ave copy hard copy ke ai ko foi facilitate ko ke lava o hoko ko palo parem he go fai fe lo toi foi me na mau nga we e motor ke lava he ka pau na pe he o ofisa kali be ke mai lai pepa to ko mai lai pepa ya ko ukaka sipi he lo to luo o mai le lai pepa o fe e te lama lai pepa ai ko poini ni tu ko firma o dia ai go pe ko fi tau ilao ko ultimately ko me go hinga le ko me ya go ku ne takaki me ko fai tutu regardless hange go lau go ta no go lao go sapate na ke ko pe go si go ha ke kamte lao sapate go ha ke fakakato lao sapate kana ke ne to hi mai a foi te pe go foi para gala ke kakato ai o de ha pe mai nga o ya ke rational thinking e ko me e go tuku ya ki moto kai ko anga ya e fakakau I have no hesitation ko go fa malo ia pa go si ko fa mo morenga ia pita hopuat hoko hono hingo amo no sino ko issue ke ai mo taula wai ka ko no mo ni ko gula ko gure go kapitana pe ko ngai pe au ta pe nia pe tau hala fononga e tau fe paki mo ngai lau mari uri evil spirit ai go ka go fa malo gula he na ke aman ko tai mi go nei fu tai mi kai ke amana ke lava o process na usei fa we tai mi go ya toi pe minute ni ma pa within 1 hour mandu go oslo go ya pe check in international flight o within be o down no tabu ni do kai ke ka go be solo fe un ki si we tu ku ya he to ha u pe u me ya unfold vai u me go ke tau o po e da do ren ka ki au o very peaceful o pito pe very comfortable e ngai fai tu ni mo me ke le fa lu fu ai fonwa te u to hentolo ya we ponga go ni ai go go pe elementi tatawen mo container na more it appears o ko ai ngai network ai to to ke to fai na we ya Mahalo ku saya kita hoko tu tau ai ko nga ko ta taimi tuku ko do ko na ku mahino pe ku fai nga we ka atención ale pa mahalo ku ke to ko mai be fra ma nga hanau statement amu yang tau to ki hoko tu be taimi ha wai ko mahino u isi ko ni fai ka tala no ko nga ko so ko kita na ke pe me go ni hena alo to ke mai nga go ni ai basketball go ni tala o ma fe tau la ki ai
Peo ke pe ko hame na ho ko hame ko ke le ke ave tohi. Pe ko ne pe he nai to mu yang me ko me to mu yang ko si I tai puna wakaya pa ne find out te ko si alu ko pita pa ke to ngai kai. Pa mau no fu mai ki fo ke ai ngai fu amalolo ma ju ko me ne pa mau amalolo mai ka to. Ai ki au yo ko ke ha me ai hala ko ne me bena fai ko no fa ka to pe me ko ya ka mu o de foi process ia he ka ne na winga facilitation ia ko nga ko in place fe mai no aki ka pa ne ka ke fa fe mai no aki e ke he tala no ia ka ki au te ulau is an honorable la he ko mau fe mai no aki in good faith ko fu ka kai la la yen fu ka kai mam ko ja evil intention pe ne ka ko ha motua fai hi ai ni tau ta no ke solo ko kauloia ko na ave lai tikite gai na faka mea pango ia gato ka fehu ia le vai ai foi processi ko foi le ani o puke ake motua ke o taute ai ke o folau ke faka fainga taia ine folau ko foi le au pehen o kuika ke fai ha hopo e ko ja magatunga hopo pa ke tala mai le ko te femation ko defamation about the ui hata ko solo ko motua ka ko motua loi ko motua ha ko me ui ko defamation ka ko foi take many ko pa ko hanga ko lau ko defamations is a civil case toki alu ka pau na ne alu ne defamation ni alu mane whakamanaman alu mane threat mahal na toki alu ta whaki ko ke criminal ke lava o ke lava apply restraining order ka ko whakamea pango ia ka ike solo tukuange ta te ka he wai me ai wai fo tu ia to mali ange ke whakatokanga ki ai ka hanga noa fo ke umea ko hange pe ko whaatara no ko ke umea ko ne upo ate mo ka mali pe ne non faulted Malo toi ku tau tukwang ume ka ta ko ni tukwang ke u fatongia ko na to ki faka ka ta mai fama wanga me ka ki hia fe mo ke uhila pa to ki ala tu va be be ko I supeta ko lo ke atre uhila pata alu ke kon studio ne ko tu ko ni na announce fo ke uhila I o ka topa ma ko fe a hiki ko ma inga ki olunga pe ku mahino leva ku nanau o mai leva ai paanga subsidy ko pure anga subsidize ko pure anga ki hono totongi ko uhila ku ai tu ko ki fo be na ko holo ko uhila na talu pe mo subsidize pe model uhila he pure anga a ke tu ko ha fo noa o alu ne ko foi me le pe ia ku nga even pe ko ha fo nga ku fa ha ko aki ka ku holo uhila ku sai ki he to ta ki to ko na ma uhila ka ko at ke o mai aia o ku na talo pe homo hua ke preanga na mo subsidize pe ta uhila ke lava ma sente fito noa mo senite valufa pe na to ke hoko pe ki muini I he time ko na fu hiki a lolo ki alunga Ika uma uhala ka to eso na mahu mai para hoko mai he pare mia Pues allocation go he patsik moto na mahu mai fo ke karene pitau fa panga go wa fa wanima oku toya e lau milion pena ni fo tu mai lewa ke subsidize ke ai uhila porque time go na o mai go ka ai public in the price na wanga lewa o review lewa na fo lewa pepa ke lere pe ko ka poate o se na kontureki ya review le vai ai enterprises pe tok apoi ni mai ka poate na wale va ti man ke na hanga o fotutu mai na business plan ke ne tataki faka mole pe mo fotutu ngawe kai ka e go fa na fatonga e o na tok reactive pe how pe to na mai te mau ai me go hanga tu na to right kai ke na stay focused on a roadmap
Kene hanga asive reliable electricity pe mo affordable. Sai. Na nau hanga rewa o fotu mai o se anga ko e nau hanga ko o fotu tu e nau business plan. Nau lava rewa reduce rewa kai ke te fema e subsidy. O au ke se ni te fitno. Ai na nau rewa o fotu tu mai nau pa ni tau fo o e se di ono ni ma tau ko mai se di ono no. Ene holo. But that was a very conservative approach. Sai. Maulere mai ai pe au ke foi taimi na fie ma ua ke totonge 1.2 miliona ke ANC ko insurance ai ko taimi na e ke ai pe ko hai paces ko hai makatuunga na e o fai foi whakamore ko ia pana na to ke re vai poate wai lote fainga ke totongi lote fainga ke ua totong kai establish ourselves insurance fund sai ko e tai ngona ka ye na ula va ri konsara pa na haure wa ka o hanga le o fa fe ke na present tak ta ma yang e na view ke foi issue ya o so ko e na hanga present mai o dan te ke kakato information ya ke makadunga fai tutun which way ke tawalo ai ka coin o fe ma o ke mo provide my data ke ta o to be mo to nge 1.2 million ko ha la claim mo claim me ke na ha determine pe ku really ngai foi freti o ni pe ko ke real ke 1.2 million foi ta o to lu go na o mai to nge 1.2 million ke injua claim be o man o go to nge 1.2 claim be tol man kau hoko whakiru nei totongi ai. Ka koe whakamatala mai, koe foi claim koe ana, Spania, koe foi tau tolu nei claimi. Aia koe, wangarewa koe assessi koe ki he real risk. Oku hange ka te au ia ku inflated tau tau ria. Hange tau inflated tau tau foi iri fia koe ia. That uhinga e tau whakamore. Mandui na hawa whenga i tānoa ke issue goni ai hanga gogo he wafuo o teke mamao e kau handicraft. Koe unga koe nau mateu anticipate ka ki ha evacuation me he wakameiri, ka vela wakameiri. Ai koe foi freight ia. Hange ha foi risky o nau mateu ke. Koe eke atu pe ka o ne ni manoa na tok osi waka meile fia ko osvela hala ta ga waka meile ai ko foi ni fia pea he foi funga ea sai ta kai ke totongi panga go ni e sol kai ke totongi panga go ni na ia leva ai fa amure vai ai poate ke hanga he pure anga ia establish I for self insurance fund ko ake hawa million ko tu le ko pureanga na pehen okay ko mo saving ko tu punga mo holoki for saving ko mo business pereni mo set it aside punga nga ko ya e hoko ya ko mo self insurance fund kai tuanga pe subsidy he na os allocate pe he budget kai pe ya de subsidy ya kene tu ifo ke sene fit no ako me ko na mo save tana ke mo to mo sai pe ko foi mali en so kai mo ni fala o minister ko me MTT pe o mai le ba ore ai ko ha le mo competent authority ko foi imagina go ni si tuat pe ai tahine me electricity me tipiela ko ne si tuatu pe ai ko ne hau fo matar magatiau minister hike ai totongi ukila he ku hike lolo pe u famoni pe u ya entosi au ya me he fakau o moni he hike lolo
o te si tu atu pe te ke ba o ke na ofisi hu mai ta hine MTT me competent authority mi sa ko fa mon mai me ko ni o ku tu ma pe ta lolo ko e pensini pe o hike pe sindeni ta no fo fa ka ka fe how e competent authority ta la mai tu ma o lolo how e tonga pa po dia o ta la mai o hike lolo sai ko ui leva poate ko invite leva e competent authority ke na provide mai e price ko lo whakakuata ai ko na fuata la noi ki mo dai holo i bebe was in dawa was in the fit was in the ko e ke leva be kwanga fe leva how did they come up with a formula or calculations pe o mai ko tengo na o mai ko so hiki ko na press release ko hiki ko a fuel consumption a fuel component ko o totongi wila hiki aki se indefito ka ko non fuel ko ke hiki ko ke holo pa ko mautu ko ya ko fehu ire va na pehe ha huinga ko ke holo non fuel hile ko na ke mototongi 1.2 million ke insurance ha me o kai ke holo ai ko e fe ire wa no ha me o hike lolo hile ngo ya ko kwata fa muy na holo lolo ai ko foi equation ko ya ne te ke la pe a we time piringi a kurire wa pe mo paremia ke na ko a heto pil be he me go na o ti saiti toki work out ka toki lava work out e ngai foi differences ko ni ka toki ai le wa me ai ha difference totongi ko na totong ka kai pa toki sa fitai se puleang ka ki au ya sol ka ki tone ke he ya au ya ko ai te ke mau hanga te ke mau conclude foi manga fago ya betu ya ko ke uhilasto o mahino pe o mahino e fa matala ke o mai ko no ko e ke pe fo ke ko ngai isiu ya ku lotonga fa e fa hoko ke dai nimi ange tu ko ki ko foi ko holoki ya ko ya ko hinga pe ke fil fa le area ka ku va veni pe hana to hiki ona ula ki olunga ku mama fa fo ke to nga ko na was mahino pito e pivene fa matala ko na ke fai ka taki unu mo ki he konstitutone ke ono ka to nga ko ne konstitutone ko di mahalo ko to la ya pito ai ka kai ku na u fa ha na fia e na mamata ko ke nga ka to nga na fa ko tata de fita na fia ko na wakai ko ia ki fia ko tu i mo ngahi polkalama lahi na fa hoko na ne ha area ke whakakata toko lahi mo kau whakafofonga me muri pia moho tau kakai tonga e nau iai ke whakamaho inga e tau tia ni manoa ko ia e tau konstituto ne kaku kana e ho wakai ki ai ki he osi ko ne kato ngā mga aho malolo ko ia piben oye sol ko kau ya mantu na takitala no pe ki mo panau pe ko whainga maari e sa reset button ke tau te refocus ange tau te ki o hake ange e tau historia e kwange ko kulau ke tau ilo pe ko tau whanonga ki fe pau ke tau ilo pe na tau hau mei fe pau tau i fe ai ko wango si o go ke o se ange futeo ni manoa ni nau kau fuga hanu tau e ke e teo ni manoa ma fotutu e palani koe na au ke ku fokotu ke na lava o mai ai hui go a henele tali ai go hui gai tali ai ke mi pe ko pinga ke langa fale area fo ke huf ke foi tau ni manoa he na fakau ko mea ke ne hanga o inspire a hako tupe fo noa moving forward ke ka hau ai ko me na no fo fakau ke ko no mo ni fo kai ke fulo ko ya fu tala no fe na fai area
koe mali ia penai tua tolbe tua whae ko haki ko I whare area koe taimu na mahu mai ko kabineti whahu mai rewa he tokon pare mea ai pepa kabinet ke fotutu ke ayo o maka maro koe foi koe talo tue koni sulane na neongo tau whamanat whakatau whakamalolo pe ai koni sutone he tau wai ai amalolo koe koni sutone kako hono celebrate maro na tua tape I he ono tau te au e kai wa finima Pakono whakatokanga I whikawa ben ke whakatokanga I majau ni manoa. Koe tui solo koe anga ni whaupau. O todon ke toi whakatokanga I whakatau honga fulu. He hoko bego I reminder. He hoko ke tau wheuia. He kawe ngā historia maari ia o talanoa I koe konisutone pa mono construction I koe konisutone. He kawe ni he mene nau maari ia uia. Mana tui nai ki wawa kowi ai tui kano polu ia. Ai fohai tui kano polu pa mo tau wahau. E ko sasarea mo tua ko no foha wana hene li maafu. Aia koe ea, tau pego ea gogoe ke tui kano polu ko hene le maafu ia. Ko tai wana toka vai a sasarea mo tua. Ko e na nehanga ea o foaki ai o pego ni pasi ai tui kano polu kia tau wha. Pia mama herewa hene le maafu ia. O aluia o ne pehe ko ne albanaya kume ne ono aluia o fotu ono pureanga. O ne kapate ia lau alua tai vanua revu taveuni. Pia ne albanaya o ikonai haki motu ne fusfuka iai o tai mai nai takai mai a tau whaahau e ne folau ki sene kore foke kakompau ai tokone tau whaahau kono whamao popa ke whanua o osi koe e nahanga ko tau I koe ai kolo tau whaahau si koe I fisi Kena whakakaukau rewa tā kompau ia. Ko tau whaahau koe tonga, ko heneri maafu koe tonga. Whakaukau ia whaiwhai pahanga hake ongo toa ia koe ni o tamte ia pa mau e tonga ia fisi. Whakaukau rewa I ke neanga ia whaki a fisi ki Britania. Koe whaki mai koe tau whaahau koe hau rewa ia whekau to o ka to ai fukatonga me kere ko office ko sio ke he langi mama ko ai ko no fo mau inga he lau I fo historia ko ene pehe ko ene nai na fai ko mau ko fo ke fisi ko Britania a fisi ki Britania pe hoko ai ha fai nga to ke he ngai ko nga fo nua ko ya pe te kapa te Britania motonga so que ne fo gau que ne tukuange ka ne hanga o malu e sovereignty a tonga ka koe maari e koe xio koe mau inga e tau whamanat he ko hono moni koe talanoa ko lau au ia u channel ia kau misinare e mei New South Wales mo sene mo me e nau talanoa koe manako lau tohi koe pamanako o kumfare kan autor atau wahau ayo koe mama nai fatu aki nai kai ke siokita na ne fatu aki konisu done na ke siokita ko ulava pa tala fingerprint ko ya lau ko konisu done hange ko ne hanga pe fotu e kupta fitu e ke fai pure fil mana Ayo ko o sta no mai ke pure I telefono he ke fai pure solo nata oslave me agoni ko anga tau fononga e ke tonu mau pete me fai ka guai mama tak ai ko lai fo ke tala no e mau e ko ni stutone
ka ko u hala fononga pe ko pa ke fo ai ngai vai hala to fa ia bo fa bo uri pe hange ko ai ki au na ku ngo I fi au pita sio fall into places poi ka to anga mo tan po go fare area fo pe mo ground breaking go half ka ai ki au o lava ke establish me amanaki lele moving forward he hala for politicare ko ni au pito inia ke te revisit he kono moni ko sio ko na kuno fo ga so le me na nga fe ai view a society ke tau fa au tava lu fitu lima he poi tau tangata ko ya he kono moni la fa fe paki tau fa au ai nga mai ni ko to pe ai no for society fa tonga lot fa tonga o ga fa to ikai ko ai na ui he kau pare si a ta kai ko ai amba u tai fa pa mana ko ta va e dai me ko ya ulunga fratonga ko ya o tangi ta wa hau mangi foi yang fratonga ko expire ta ai foi me fo ke fe unga betawa na ya ko ne tu ni ko te fratonga foi moni ko ni ene mahu inga ia ke ko ta no ko ni ko ta no bari ka mali ia ene mahu inga ia ko ke tau fe tuku me he vala fratonga ke vala fra civilise ilo se asko na palestine ko ia fok na taki lotu he se asko ni he se stonga to taina princess of tonga na apa te fatonga ka fai ga ko tu ni ia ke na mama he me ai ko vala fra hiten e vala fra civilise kai ko mali ke ton ke pass on o ton ke ko ang ko si ton ke to tau grow out dia me no o pure I fra ilifia I kakai ka tau hanga o takake kakai ke mama ya o tu lahi o ton ke feka ine tau historia ko ni e tau education system moving forward aku fo ko ga o sio go ke hanga angi mali ko ne afio pe mo fare tu I poi che parlo pe e covid ne mi autori ma pe ha foi a kau e tau fa kau loloto e to tana ne to fo ka ai go anga sio na tau hau tau pe tau ki TV tau he tau tai toka o se fu tau ne te au pu mai le va glis e foi tai mua fa tonton ke pure I le fo noa pa mai ke tau te au tolu ni ma tau hu mai go ni reform go ni tau fa tonga ya ke tau ki tourist ange no ai ne ke tau to tala tau ke tau ke for mai da vio ga me pa te pe tai o ku ka ga no ma fai ka au solo ko moving forward ko sio to malava be lava fa fenga wa ka ko ni ne ka me ni na tau lava sio mai kia e lava fa fenga wa ka ko ni fai fenga wa o ya ko me ko appreciate ai pare mi lo tonga e malava establish foi ngai foi la he me ai te tau no fa to sio ne ka tau manaki ai ange ko no va e ka no pere ke o te na te ka ono fa ka executive ai ka pa ko me ai ke ko ti ka ha o se fili ko ni ke au si longa va me no fa ma bo pe fo no ka pa no fo pe ai ho ik no pere ke na fa tau la ma pe ke pure e fo no NP
Hange go glau. Oi malu. Oi tui mono fale ba mo fonwan. E matu ngabe he pulelele. Kai ge matu ngai he. E mafai kai ge matu ngai he. Fra puha a kai ge matu ngai fra fo lai. Kai ge matu ngai. Pe ki mo fra ho wei ke fare. Ai ge au ka pode na demonstrate pe. Ko kato ai. Oi ngahi. Me aga to pe ke fra hoko. O hake ai fofonga ka kai o tulot. Kono pule le ai. Ai fononga fonwa. Wa ngai xioso. Mahuinga pito ai fatala no ke kavinga ko pe ku mahuinga pito ai tausio ke kavinga. E ko tausio at foki pe ben neongo ai o se tau liliu na fai foki tau liliu ke tau konistutone mai ripoti o ku ka ke fusai ka koe ke lava he fangi me ai ko ko me apia ke tau way forward ke tau ke ngawe ke ngai pure anga koni o ku mo hoko mai ha mo ha u ke mo ngawe fralele i ha u me akfia ma ke te fralele ke lele yang ka kano ko tau konstituto ne no mahu inga hanka historia me ume ko ia mo mai oku mahu inga abito ia ki ka kai fonua ke puke mo tau fononga mo ia ta foke u la ko na mo tari fale area na na ku wakai ki ai be wai to la ku na fia ma va le mahino ma fai ko i tata fito ma fai ko he tu i ke kau whafofonga me muri me hafua ko si o ma ki he time fai ko hufi fai nga me ma wanga mahene ki foko ne ospe ai hufi ku ha le tu i a fok ki palasi ke nga o ko ne ku ne fia he nga por kala mo mo fa ko ke no for around holoi fe loaki me ka whafofonga me muri ka taki me hafua ko ko step le i he nga aki ko ni ke tala no ke ai lava o la langa fa iwa ko ya ke va ofika lava ke taunga unu ki moa e piveni Ko eso. Ko mo ni me ne ke o ke po. Ko fi fa lo pe e pio. La fo no tu ko ki mo tu ano pe. Ili ho ka kai ala o te ke tui. Hala u te so. Mo na ko ki au ko me go na to la ve ko saving grace for one. Ko ui me ne yo ke pule le for one. Ko saving grace. E na hu pe uia na wa nge pe ko wa hinga pa mo lo to ke pule le for one pa to go ma mo fa. E na ilo e uia pa parema. Ko uia na wo si ha u pe na wo ma te pe uia. Ne o ta palasia. Kapau na u ke te ko kapau na wilifia o kalongolongo pe hange like everyone else. O ke pe te tawa o mai ke mga wha koe. Ki au ko fia au pitau ia ko solo ko me ani ko foi moni me ani ko foi strong statement in now fight. Kana ke mahino ia to ko la. E pe ko ono eke mai ko ka au High Commissioner no sila he waitangi te. Ai ko tu ko pe fale ale he waitangi te. O ala tu ki ki reception go ya pa ki tai ne ko lo ya. Ko mau ke tu go ya ko to o si ko ha he new si. Ai foi tari go na fai he pure anga ki he ne afio. O ku kai ge ai ha ma fai he con instituto ne. Pe ko to ta na ke to o ai ho falala ko ke falala be ke manga ho. Pe ko foi fe pakia na ke pe ko tu I metafaki head on collisions ko foi head on collisions kana kai ke usai ia he foi head on collision ko ya he ko ya no nga so I lo ko conflict ko to pe consequences e fu ai ka kai o me na ke usai ia foi fe pakia ne o na fe paki na o lunga ilo milo mai fu foi a yo ko ya ka kai ia o safai pa ko hinga na tu uai o hinga na tu ko sio ko me le ke ka kai pe make a statement ko di panai o ha ke fale area panai anga e to la o tau kai ia e pehe
e ke lere yang ka e wanga go compare ngo foi dimension ngo foi platform ke malolo me mamani o kulala ya ke fana mo fa mo puna e malu a ene afio o pe ke me ke kana ke foi i ka pa e fa tikta to ene afio e ko foi statement ya go na confident ya ke kai pe ata i me cosa e fa tikta to ene afio ka go si go ke foi platform go ai go o na kuirifia ke ai foi platform la langa ke nau ka to i volo ko si o kita go e tatau ko ne fono ka to mega e na uhinga pe e te pe te o ai anga tonta na uhinga pe paremia a sauso vale ne a ko ia ko no uhinga ko foi whakatau hosi ko ha o firi mai ka wa ke minister e ko ha uhinga e ne mo ne mea go ni he na ya o whanofo minister ai to ta ha ne te ke hu ia ke ne office o se firi ha to ni ki fare mahaki o to ko fare mahaki po a ke ne mate kana whanofo minister ai ko uhinga to whanofo minister solo ke ha ke na nga we e fonua he ko mafai pure ke ai fonua o ne afio ka ko mafai nga we ka ko ha we minister ke ta ma to ko fare mahaki ko kuinga be ya o ko ne foko minister pa toki puke issue ke ia ko nia lo tonga pe ne puke fa no fo minister ai ko me na no fo irifia ki ai e ka parte ta hanga o tau pe o pou ai foi platform ko o ku la langa ki tau pe ko na hu pe ta mai te tanu pe hala o fa hinga pe pou mai ka pa na foto le vai na na party pe ko le koti ko na ma ko he le pa in come ko sea ai go na pare mia mo ngo to kon sea ko na wa na a woti he pare mia ga ngo fu konture ke na o tanu hala kana ga ya na talau se tanu hala na na navala tu penu na bota vala ka se ka ke na tanu hala ke ya na tau se tanu hala pa petane ko ta ma ko ga ma tau se tanu hala agre va pare mia mo ke pange fala la ka o no me ha mo talau se tanu hala ka malu ya ya me pureanga me tu ha ka kai so ko hinga pe kai ko ha fa unga ia o ka ha ke uloto ke tu ko ke ta fa na ke ta o se ta 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 mi o ke loto pe ko solo ke fo me o fa nga pure anga ke malo lo pe tu ma ya o fa da ke mau ke tau hi pe mo fa apa ke tau pure anga ku loto ngale pro fa tu i fa ta constituto ne pi bene koia ka kai ke ka o fo ke fa la ko ja ya ko nga he ko nga issue ya na ne hanga o we anga ta hala fo no fa polikai e na glava si o le lege mata vai o foi fa unga go mo ko ngo i ko foi fa unga go na e la langa ia i ke fei lau da mo mama fa tua mama fa itaniti ko anga e kusio ko foi fa unga go o special so hene o ste fili go di sol me ata tau ila o me fili go di kamata te o straight ia Goya, que hota aqui, hoko da baby ven que vai cair fra os me beto unga ko na guai fili. To be fo que to é do be que hau. Ma monite tu site. Pulelulu le Penstown pa fai deve fili to pulelulu. Ai ku que futo é lá que foi wiki beta. Mo que a eu be fi hakto nga. Fe vai cair que de tu go da inimigo que o quantitati ku
Wahia ke asi hola me ko bribe pe waha kamata fai holo ai whaka uke ngahi kulupu ke whenga ki whare area ke teo ke whao e pule anga whao pe kumo lere pe o hange tau ataina taktaha lere pe ne kempeni. Ko e sol. Te o pe whakau. Oi foi manga wha whainga tae ne e hala punong whapuikare. Foi manga wha koe. E ku hange pe ko whakatala no koe ki mua. Unless o ku kapahe kai ke intervene na fiohin. Ki a mea, ki a whotuto e lelei. Koe foi mga wha whakawhai. E foi mga wha koe. O si mahino i pe tau tolia e atunga koe whanua. Mo e ne mga ua koe ni he osi koe pureanga koe ki mua pa mahu mai koe ni. Na mantu ko mautol fokia koe pa. Koe pureanga ki mua koe kapat, ko mautol koe kapat. Aku hanga he kaweinga e pure le rei o ke pure le rei o whakatatai. Koe teu whakatatai mea koe niso. I roi e ku sio. Lai whahinga unawanga o tua ki pandemia. E ku vai. O kuai whake ku lau o ki o pehe. Osange koe e tauhanga o filioi, filioi. Ai ngai combination o ngai foi variable. Osange hono filioi. O kuai pe le rei mo ko o kuai pe e vande. Kawene ki nau pehe nau. Au hangai o observe ai pare ai ne ai ka ke whakafufola koe o mai koe ulaunga me kakai o ku alatu ka pau ku whemai pare mea ke kawan kai ko kawan ki on o ku malere i e mea koe ne ki mea tanau na mau folau ai no molo foki wai ki foi pe VIP wal gai ka mea ka koe pare mea mo e whare tui o ku i e foi whare mamahi i fua motu o fe ku pe o e VIP o ku iai be ai pare mea pa o ke po ha me ko ke fo mai so ne tari na pe tu pe ya ki he whare tui simpolo pe how no molo pe ha pe de ki casual dressing. Now I liked it. I like foi whakau he koe tau palo pare mas ole teimu ko tamatai ko ke tau whakakolokola tu pa tau he ai pe tau toria ai a koe kupoini kumahu inga ia ke usio o waha ki sustainability stability Wai au hange na utara no foki mua na ai ngai fotutu e pare mea na kai eu tu iau ki ai. Pe koe nai te ke wau sia e au. Fo o uia ka. Kana pe pe tuanga pe ke so unfold pe. Ai ko sio hange ko ngai fotutu ko ke tol no miliona ke faya ke no mo mea ko ia. Ko ia foki na hanga fotu mai mea. Ai ko kuai e ngo ke hanga ko ne mantu tano ko fainga composition e tau firi o ko ne provide a structure ke he mo anga ko muri party pa ko fepe party ko majority ko ia share part ko ia aki ai ko fainga ta ai ko ngai pe ko ma fainga ta dimension no wa ai pure anga ko ni na utoki whakawhisi atu. Foi pure anga koia. Moe anga, koe ha sio e kakai. Ke nau kei o mai, lolotonga koia, neongo ka atoa i tuai u processi. Ka pati itsitea.
koe ku nofo koko o tairiri. What if? O siang koe whiri mo vete mai koe ni. Ta ka whiri pehe ne sa ia mane. O hau koe ia. O toi foki mai ai kau minista koe. Te mau, aia kau minista koe na nau whawhisi. Wai u keisho keishi painting koe fo I warfare fo o ia. Aia koe nofo koe u nofo u mahino koe tuanga ai lere koe kai mini ta kalere pe. Te ke u ke whakarea mai ai pare mia ia ka mau tolke ke mau u ngā koe I fo I pureanga hongo. Ai u hange u kei whakakau pe tau o vea tau whiri tau whok mai pa tau toksi oi puka. Ai au kai rewa ke aha whainga seten disia. Ke pe ke aha whainga mea wa mana ke kakai. O ua whakatutu e pureanga oi aho. Ke nau. Ua I pe mana wai pe moni ai. E u ka ki au. Oko amana ki le reipe. E osa nge whiri whakapatopoto mai. Ta tau pe kau no pere. Pe ta tau pe e ka whakawhanga kai. Ke tau mākaia ke manga whāhano whakamana tu e te au ni manoa. Pea ke whakapotopoto e tau whiri. Tau whiri maha kakai lelei o kui kai ke nau corrupt. Nau algi tōan tau whalu e kore mai e katiteitega. Whiri au ipi karango o rea he nei ki polokalam I whola. Pea o kamata pe kurea ko tange. O kulahe toko lahe unau fotu mai ka au. O whiri au ipi te ma whepaki whare area. Ka pai lava me tōan tau whalu. Pau lava me tōan tau whitu. O tange. Koe ke whakawhakau. Koe isiu peia. O wala tala noa. Ko whiri au ipi ko tangata mamai. Pati tata mea koni. O koe ki whepaki au moha taha ke ma whakawhakau. O whepaki moha taha corrupt. Ka ko ulawa whakapau atu. Ko whiri au ipi. Ko ene ihe ni ana. Ihe lau marie. Koe whei lau. Ka koe ke corrupt. Te ulawa karendi atu. O koe ke ihe ni a. Koe whakawhakau corrupt. Aia koe mea koe ko whotu atu. Hei kai te whepaki au moha taha. O ke he matui. Te whepaki pia moha taha. O loloto ai pure kovi. Loloto ai no tau kawe e kovi. E tau taha pia. Ai ko whotu atu. Mo whiri mai. Ai kakai. O kui ka hei kai te nau corrupt. Mo koe foi mea fua pia. Tuko e tala noa mai ai. Ko kuinga poke tala noa pia solo. Mau inga koe ne whiru ai. Lai whahinga una mai na tōtara mai te mau lava e, te mau lava e, te mau whakatafe mai siringo e, te mau whakatafe mai siringo e, lahi e, tuke aia ke pule I rei he wai ke hatau se iritika solo. O whakamoni pia koe hu mone lau koe tala kau mona fua. O whakamoni pia toa ta fitu. Hala kovitaha na toa ta fitu. Koe ki sirini whakawahenga koe ke la mavi via ha mea ia. Kana e whakapoto I koe whekawen ko whemago ke wawe. Neongo si e ki sirini ka kohono pure I rei e lava langa I whanua. Ka koe ilo neongo lahi sirini mo ngai fu lau miliona. Ka ku mama e pure kovi kai pika sirini era. So ka hopo goni e mea goni e u contract au nala. O se o mai u whare ia, mea koe ke tatongi. Koe ai u pea ku asi mai u mea ia. Lai kau pe kau si o ia me kau whare I whakalao he involve he fupo I networka koe o uhinga he pure koe. So, interesting. Kako whaamoa me pe ke whakaukau lahi kau voters. E oa te nau si o whakamamata, si o whakamaterie. Te nau pehe koha taha koe e mau mea I hanau mea pa nau o whiri ai. Ka nau whakaukau. Pe pure rei moe nau tukau. Koe kahau e nau whanau. He koe mamafa e uira koe kovia hala koe moe u mea koe toa koe. Koe kai koe ke mau hasilini.
ka koe lahi silini koe ne ai te mea koe foi tutuni koe le le project koe tambe ia mo le fulau miliona koe le te me ke lava fa lau ka ki au solo ka ki pege to tau fonua fonuan ka pa ka ki tau toka ngama solo ko sio ko ni tala no ko ni tutoni mo ne langa elito mo essence o lotu mo tui fa kristiane ka ko ke hua pe he mai hange ko tau fa fatonga ai ko no moni ki au ka oreva ko tahanga fa li taura e fai mo on e o fa fare si o fa mamatai o fa mo anima ai ka pau ka toton ke angi mui ga hawai angi mui ga kakai o tuli fua ke lau mali na foto ko ni no talanga e tolonga mo fa ko ni tone mo ni fa lotu nei la langa fa hekai ka ko ia o fa ya ke tau fa to ya ta mai pe ke o ko ni fonda ta mai pe lo to pe si o kita lo to pe ta fa o ne me Ko tui mahalo ku mahino apito ai whatala noa kunu taha whai ba ku me aleni ke ose ta haua taha mo konga. Ka o atu pe ka ke aha meo ke loto ke whama apopo ke. Ko tui ku mahino ai tala noa kunu ke whai. Fe homo campaign ko i tonga ta whitu piven. O ku whai beha campaign ai pe ku he konga ko toki ata ben he toi ben a whitu pe valu ko ni piven. Fe ho wakai ki tonga ta whitu. Koe na o starat fo solo te tuanga pe fo i platform campaign ke ka candidate fo. He kona moni ko na tolu ke na mai o campaign. He si o wa aku. Logically ko nga ko ne te ke ilo na tolu he va nga. Te ke na si o wa pe una o fefe na o matai ta lunga. Ko una o campaign ko si. Pa o so mai ka kai na falala. Ta ko sta lunga. Solo ko foto pe ni ka pa ko ke musai ai fetongi tam talunga ko ke to to ki kamata pe a ho pobre lulu ko ai nei ko ki ka o tim campaign pe ngai ta mai ko na ha bena to foto tu o ke ai haki campaign he tonga ke wa ni ko pe na ko ke na o ki fasisi pe mau ki to pe ko no remind pe o ka kai ke na o ke firi ma tu ke te na o ko ke firi me pe se te pe ni ma fu tu no fu tu pa ma o inga ke na kau ke na mai o firi ai ko mau na mau ki to he to pe lulu ko na fia na ui mau ki puat whakawawame mau tō riepa o pe ka campaign o tō atu tō ape toki tō pe mau puat e mau tere ruru tai pau toki ai e natula pe he pe ai ko mei heni pe ke whiri ko mau o pe o tō atu tō ape o whamanatu pe ke kakai pako e konga dimension e nia ki au ia whawhaitui e so o ko hinga whoke e ku pou ke aluko tō ate urawa o maa ka iai ai o me ke ala fai angi ko hala o ngai foi te kai fo ke kau fo ke no fo tu e na tuanga ka to pe ke fai pe ka o sa ko o lo mai ngai foi hala mo ngai foi valita o fia loto u hala na lo e ka o ko si ko e fa fai ka o se ta o ko si ko lo ai o stanu le o spa valita ka o lava fa tonga e ngai ko hala o fe mau fa nga o tiai he ko neongo ki sirin sisi but if you take one bite at a time e o sange ai tau pe lava si o ke o fua mai fua kau ke fenga ke nga we Pako kai te ha me ai go ai go ha go lau go ke me ka ba ba ke mo tu mai ke ya pa mo tu da ke nga ka tawa tai da ba wa he ga ke da firi ke au o mai no pega te au ko mo ko nga we sei lau ni ka te ha u tai au ka te ha ba te fa kau nga hi dimension ko tu pu ngai ai ko rapo e ka
Au sayang pe te aru kita iau. Fa te mea ke. Koe. Koe whai ko ngai wha whia e piwen koe neongo hono taramai ko tongata pitu peku tanu hala lahi taha dai nini. Ka koe ngā whoke na mō palani le rei mo tō ke whaha mō tanu hala. Ve ho mō paanga no o ku kei lere pe mō polokalama koe nei whaha koe wahenga paanga no peku. Koe kei lere pe. Kei malu pe mau tem deposit mau akilo koe ke whaia no. Ka koe whawhiwhia koe ngo si whetonge si o koe ne ai panke. Ai whoki leo pe mau no koe ni whotutu he pare mea ke whou i he panke. Ai a koe mau sirini koe ne tolu kilo ni mamano koe ne tau whapango niu kei tuku pe i whare area. Nā ku ke kau pe mau kau ngā oe, wha mau popo pe whamatara panga, kau te moala ki sirini ka leo ko ose whiri. Anga mahini ia, nau hangai nau tolo, to oi vai ua, tok tuko vai ua. Ka ki au nau loto pe wha mau popo, he kono hinga, he kono veteki. Ai ko kulau ua, aku kono veteki koe ki se ni tipa, osi pe ia koe ke taulau tato si o ka nola. O koe ngā oe ia, whakaukau au ke hoka ki ai. Ke langa ai wahenga ke hoko koa foi mo tolo ke ngai wahenga ke ko ki programa no ko si fata no ke pure pange pe mo ko vana ko pange pure o una utui ke foi mo tolo ya ke replicate ke ai o atop e wahenga e kono moni na tau mua pe whakaukau ko sio ko ke ofeina ai informal sector ne matua e ko natula ko ni ko ne afalai te pe e wiki ko tope e ku hawe ka ngawe ko SPPT o tu tau feturi o ma fanki kulupu pa pa ya ha to ta whainga tamak pau ke o mai rewa tonga kurupo peni pau pe ke ta wiki pe ko ha pe mau inga na nau no ko pau pe ke ta pe foi tau pe ta ka pau ko ta fe te ta pe tau ta o ta mano te ta pe foi tau ta ayo o ku o fa whainga ta ia ko ki programa no ko na wai ko i tonga development bank na Espanya foi tau e ua. Ai ka pau te ke no, te ke tahe foi tau e ua. E ki pese te pe hongo fulu. Ai pa koe reduce pe koe te palanisi, reduce pe mo interest. Koe no koe SPPT, koe ne au koe o taha mana o pese te tolu nima. Au nau kamata koe taha pe pese te ua nima. Koe ne aula ke poko tolu afe ma pese te tolu noa pa ala ko ai hiki pe ngai ai ko pese te ko ia ko pau ke te totonge ko he wiki ke os ai pa nau pa taha me ko nau toka ngoi ki ai ke nau lava pe o ngā we ko tau whainga urunganga whatonga fuksol nau nof pe se ke lava pe he vai ka pau ne ki mea pe ne ko lalanga tau wala pe pene lava pe alo no whaivia pene lalanga tau wala ke kumi ai ngai kawenga a ko family mo siasi mono masi wa ngawe to kaingo ko wako lele ya ga no fa no fi tangaka no ngo e mau inga no iwi me no fi lau kai we e manuki be anga pe ko wanga ko sio ka pa ke tau mold ha society una ngau frau ka haui ke me ia ko wakai fofo ke pimen ki he o ga ngai wa hanga ku nau tuku hake nau pano na nau fa hoka ngai wa hanga ni o ku Dega ke foki dega ke lawa una ke tau feturi holo na to ko ilo mahalo ko fi fakau kau lele ka ko ti mahalo ko fi system ko no fralele ko fi fonga no a ke panga wa henga ku
na kai ki hange ko mo tolu ke ave mo do ke feitu ku malu pe pau ke malu ia se ni ti he panke ka lava pe va henga ke to ni va henga pe ko ti ma ko wange ko da no don ke hoko mo tolo ia ke ngahi va henga ko ni ku na struggle na pa anga no ku ke lava ia to tong ni pe o lau ni hia mahalo pe aku ni hi pe aku ke ha me e ki te lava o ai take time ka na dol ke lava to tong ka ke fa ma popo mai pe ha me o ke loto ke fa ma popo ke da tala no he ahun da do ki hoko te wika o eso ui fa ase pe me ai go hanga go lau na u toki fetu take pange o mai update go ki programa no na no se ma jo go no ta po ni val me yo pa una to tong pe ai go fa o si mai o to be wa kirutup si ta ai go fangi no pe ai go na lex pe ya ke ai mana to fai pe no ki ngai mai na mai ki mui ni ka very healthy au pito o ko ke pe ke ko na fata no fo ke nei paskete ko ina ma pe fa ma pe ma silini ke tali ki pe e mau hange ha fani fo ke mau lango pe au ke fale rea ko mau kala na usio ko palpale ma ko hala o gune hanga to e fa mo de la wo e to kon pare mia hange ko no helu ta ul pa ke ai fale re yo ta ta be ta alta helu ko ta ul pala ku ya kai ngata ila he fangi mele re ngai ko kai ke iwa ko ke axel aki he ngai fu moto umu ya pa no re wa fa kai ko tango na le pe ko ki programa no ma tu ko natula ya o informal sector o va re pe wa ke foi wi ke yo fiu ku mi hole ka u ta no ya ke na ta na no tai mi fu wa tai nei paskate ki se ni ti ko nga tipo ta puni foi si ma wo ko ya la voy a toki mawe to tai e ke ta ai o pe o fetto koni aki he ko ta no fo solo ko informal sector o ta no fo ka pange ta no da to he formal sector so kono pare man ko e ta ingo go ke ai po pate fa no mi go ni solo ka nga fa matala de ko ta la no fo ki go e tu statistica pesete wa nima at poverty Peta o mai panga fia tarwin me wano afia o wafi mawa o mai panga fia fa ugi panke o pe ko o se ange foi tau ta hanima o review mai e pese te pe wafa so ko uinga go tanwa he ko formal se kai te na ma ai merie o fa ivia ko ya he pehenia ange go ni de wat fa da ko ka pau ko au ko CEO wa ka wai ki ta hene ulava form fitu pe mau ke algo USP wako ilo algo apply hano ke ave ki ta hene wako ko CEO wa formolo wai me malo wai mo wa henga ke neta sai o tangata to tai ko kai mo ki ta hene o sene form fitu fe algo USP wako lo tengo de Hawaii que pangue e formal sector que quitario no fue está CEO ya que bueno me malo ya mando coco ya to formato un be e to tai porque pa recula income ya eu va ver que porque go que alto tai porque algo to tai que chia ayo si que o atu ha fa ngamali ko e pangue o formal sector o programa no go hanga ai etari goia ega etari si o que que só como foi mau to na para ni wa o pe manatu pe kakai i to fo mo hange pe te kisio e anga tunga mau ngawe mai fita e wa kon ko si ko e ka pau ke fala mai va nga ka ha me ko ke nga wo ya ke ai ta wo ka ko mai ka ko anga ya fo tu sol
Kau se po ko folo ta mi ko na la wa ta. Koe konga e kutau sio ki ai. Hangi ka lau kau whoko wahenga au he wahenga tu lele he ne tu ko he ve hala me hala lahi he whelere a ki holo mo mea pau whoke ke wha ofu au pito he ngahi ngā ue kuk wha hoko. Ka ngā tato ki hoko te hewe ke kaha u kuai ka venga whoki na e o mai he tui ke e whakatatau he whakakaukau ke mau ke tau economic freedom. Ke tau atai na wha ekonomika me ngai hai ko ia. Ke tau ki hoko atai hui ka hau he koutu i mahalo. Ka pau e pehe ngahi wāhenga ke whatau atai na i whaka ekonomika hana wāhenga. Koutu i kau lele ia ke whakalukfua he tau economic freedom. Kau wha mahalo atu piven he lava i polokalama au ni. Ka tau ki hoko atu he wike ka hau hawhainga maari te ki tau ki whailonga mai kai. Mo i tala monu atu be ke kempeni. O whatu piven. Ka tau ki sio hui ka hau. Maroso o whatu. Koi. Pamaloa tu e kainga, lava le rei koe e tau polokalama e honi, pia mo e minista lava ke whamalala tu e ngā isiu whai ke tala noa. Ange koe lau koe ki taimia koe nuk mau whai ke tala noa koe ko hafu taim lahia. Ke lava hao kotoa mo mei toko lau ngeau koe ni lotok mo whehui koe. Whehui koe o mai ha toko lau ngeau, au ngai ki whamalala ha mahina ta. Ka huku inga ka koe taim ko tau hike me uka venga te tau flow pe ka mahu ko te mahu inga apito a e whehui ke tānaki koe ngahi isiu ia ke whai mea ngahi polokalama koe hoko atu koe taha ia ngahi mahu inga ngahi whehu ko mo o mai o toko ni lahi apito ia ke te au ke usio ke ai ko whe mea ko lahi ai mo whehui ko isiu ia o mo hoha ki ai pe ko whakalanga talanoa rewa isiu ko ia ki he ekminista i he proklama hoko. Ko ngā whaku mo i loi. Anga ko lau ko mei hiwangi au tupu ko ni mihango platform, he YouTube mo e Facebook ako mo i loto he proklama tu ke ki nau tolu mei tua. O ku he kaipe lawa ha proklama ia hou e taha pe hoa taha me konga ke ave kotoha mo reo. Ka e lawa e ki utok sio ki ai ke whauaki. Isiu ke lava o ave ki ai ka whe isiu whahoko mai o mahu ingange ke lava o ave ki he minista ka ko whamore more peka te ki mautolo i he time kotoa peko ke lava i o whaau hore o me mea ku ke loto ke ai ka konga fuke taha ia o ku lava pe ke ka fu mahu inga ange koe ko taha te ulere aki ki whare mahaki ka peke te lava ia tatari ki a pongpongi ke whai moa whare mahaki ke pam o te ke lape ko ave hanga tonu he messenger e minister wha o ke ai ho concern he ko kawi ngai me whawa wawa ka pau ko overlook ngai isi ka ko whaka malola he te ting motol kainga lava ke mo ke kau mai a ho ko weekend forget ko no malo lava te proclama mai ua pe mo e minister he hon wha malo ke ka sponsor ko golfa mo more ka ting motol kai ke ngalo ya te proclama ko osi ai ulahe polo kalama ma pe ha pe pe de pe ke ose me ai ba ule me ke ka ngalo ke u fai ngai tu aki ki fa malo ia ki motole ngai fa pa anga ko mo fai ka ko wat be fa malo fa look for ke ka candidate ko to pe mo ngau aki ai vi pon media pe ko ke candidate ia e how me ai ko mos me ai pe moto ka inga ko polo kalama ko to pe ko wat me he ni to tong pe ko inga I hene pehe ko whamalo lahi atu ke ka supporta ngai ka candidate ko ni ho mohanga o totongi ngai polokalama pe he foki ka candidate pe ang na totong pe na tena ngai polokalama pe wai meni fo o tena hu mai he wiki ka hau tau tok fa evi holo pe loto ai pe ko hai me lava o atu ka ko whamalo lahi atu ke te motolo lava ke motokoni whapaanga I he Bipon Media lava ke o atu ai polokalama ko whamore more atu ka pau kai ke a ue polokalama ki he mea na ke amanaki ki ai pe wahani I ko tapalasia ko he polokalama a polokalama pe ko o atu me Bipon Media ko whamore more atu ka te motolo kolo ku lava pe o whenga pe he taim kotoa pe ke le taha ki lava whahauko ke tau polokalama ka ko whamalo tatai whito ki he South Pacific Loans Stalik Tubo ya mo ka taha ko South Pacific Loans o tu I Keventis Drive I ka wo wai manukau
ko tui ko taha ko ni ko ke sianga pe ai ko tau ni tolu fa no tua ki tau polo kalama ko inga ko kina tolu na kau hino whapaanga tau ngai polo kalama ko toa pe i he taimi ko toa pe ko ke fia mau no ko ke fia mau ha whainga maari whapaanga te ke lava pe fetu taki fika ko na noa walungea walu hiba walu ke hataha kau ngā wengu na ulau pena tolo tala noa ka ko he lea whakatonga lea whaka pālangi lea whaka Pasifiki hape whainga lea o si mau ai finance ko ni ke nau lawa toko ni ka koe. Ka kapau ke whea lea be koe ka stareki. Tai be koe whika talange ki ai ke whea lea tu ke whai whika au selectu po. Whea beha whea tō kune iai mamani e hanga bena tolo huka i koe ki ai ke lea ke toko ni atu kia te koe kapau whainga fua pe kia te koe ke lea ki ai. Tō whamalo la he tu selectu po ka mai pure. O e South Pacific Loans, whamalo lahe tuka te mō tolu, i support tuku mō whai, i tau ngai polokalama. Kake ngā tai, tau whamalo foki, whamoe whamanato atu peka te mō tolu. Ko tau wharikoloa wala ko ia, Page Fetching Store, i loto nuku alofa, o ku tuu mo lau, ke ngā hiuta fo ou, ke o atu ko ia, ke tau lele koe, me ahoni ki tisema, kuos mawe utai ako ia ki aluat ki tonga, ko tite ne lele i pehe utai ako aki e tau wharekoloa wala me ai o alu o a ukiti sema. Ngahi aha kotoa pe me ngahi fie mao kotoa pe. E kai ke ngata i foki ka kapau e o kuke fie mao. E koe hawhahinga wala, ma whainga staila, ke hawhahinga kātoanga kuke whai, ka kuke loto ko ke ota atu e ngahi mea ko ia ke whakatatau ko fie mao, te ke laupe ko whetu taki. Whetu taki ki he nau emaili, i he page facing nz@gmail.com. Pete ke whetu tak pe whika koe na wasi i he screen, ua whitu tolu ni maono, pe koe walu whitu noa, walu ni matolu. Koe na koe email na ku aspe ai, konga ki olunga koe screen, pe ke lava pick up me ai whetu tak pe koe ki ai, he lava ke tala noa ai, pe moe pure, moe kau ngā we, ki hono arrange ko ho ota, moe taimi ku ke fie mao, ke lava le rei, o whakahau koe. Ko lei pai, lava le rei pe moia, o guai pe nau polisi ki ai, te ke lava pe o mau ia, me whare koloa, te ke lava deposit, e wala ko ki fie mau, ke to tongi hau ke ua, pe ke tolu ku aspe ai, te ke lava confirm ia, me whare koloa, o guai pe nau wale pa wai. Ke whakawhainga maari ke te koe, ki ho fie mau. Ka wha malo lahi tau te whitu ka ki mau tolu, o ku mau mui e tau ngahi polokalama, o ke whatwhanua fo au, o ku iai e toko lahi te ki mau tolu, o ku mau ngāwe aki, ai Page Fetching Store, o ku honga au pito ka te ki mau tolu, ka te au, ai lava koe ke mohanga, o ngāwe aki e tau ngahi. Ka taha kuna tokoni ko ia ke no sponsor e tau polokalama. Ko e Francis Tikats, i loto nuku alofa, o ku ke i tu mo lau, wha malo lahi at ka te mau tolu. Tokon lahi a pito pe mo Francis Tikats, ki he no sponsor ko e tau polokalama, ka o ku o at ka te mau tolu, whaafi, mo o silo e mau tolu whetu tu ai, hanga ko ia, tatau pe Page Fetching mo Francis, o una hanga hake ki he tau mo e pe a building, whetu ko ke whatotongi uhi lai, kau hala koe ni kuna opposite, mga whaa ki marketi mo e titisel, te ke mao ai, ka pau tika ke afe, i he tau wharikosi ulu, o si whakanau ke makehe, e ngahi mea kotoa pe ki ai tatau te whito, ki he no maa, pia mo no haisini, ngahi ngā au, e mea ngā au e ke kotoa pe ko si ai. Prai hao wha a whia mao kiripa, pe whainga nau kosi ulu, pe koe haa pe whainga mea ke whia mao, koe nau kuma o atu, pe mo kiripa, uma o atu ki ai original kotoa. Tatau pe he papilis, tatau pe pe mo wal, pe mo haa pe brand, te kuma o atu, koe original kotoa ia, koe ngā ke taumua, ke ngā ue aki iho businessi, ke lava mo ui e kiripa lere pe he aho o wai vela, tu ke ka pau ko howhi mau e koe ia ha kiripa pe ia ke kostu o taha e mahina ua, ko tui te ke mau pe koe whangi whare koloa whangi kiripa tole tolu no ai, kene lava pe whai whai kosi ko ia kai lava o lava ake ho ngai whatongi eka. Ka ngai kiripa kong mau atu, ko no quality fumatu aki whafofo o pita pea a lelei, pea ko talo e mau fotu o se ne taha lele, pea mau whadau ngai product ko ni o ku kei kwa ki hapalo pare mai ke tiki maa tolu. Ko e product ko kung iai, Pop Wax, pea mau ngahi product ke kuma iai, ko e product ko ke aftershave, ku lahi au pito. Ko tu wake atu ka mau tolu ka inga Pop Wax.
ka pau palapalema ha ulu hanga ko fa palapalema hoko da ulu e mafuna pe ko ha whainga palapalema pe he ka popwex o ku aia ne namu lelei mo e kaigene hanga ia aia to ulu ke pe he ko e wex ia ko ngau aki ko ngai ko ilo i lelei wex ko ia ke lava ki te ngawe aki o te tau pe ka kai tangata pe ka kai whiwhine o ku os ahi e wex ko ni ke pe ka ba de mo whatonga e tu asmai ko na ulan blue lan klokula lan orange lanu purple ma halfway ulanu o ku ke na fatongi a wai ni fumalo wai ni wai wai ni ai ke from mingi ho ulu ke fra style be ma o ka to atu i pop wax ai te ke la pe ma watu me Francis Tickets ko e ta ko a Francis Tickets no silani ai tu uia i he 19B mo nui avenue i Orewa te ke la pe fitu takia ta halo Antoni o kuna ia mo kihoni pa ke hoko atu ai service ko ni makimotol te ke lava pe o afi atu ai ka koe ofi atu i Orewa pe te ke hube ke nau system ia puka o appointment ki ai ko lele taha ia te ke lava mau i he East Coast i Orewa fa o si ko tau kau taha ko ia o maka ko ia te si o lahi apite ngai service ko fai te si area ka ke ngata he no sila i pehe ngai maka ki ngai ofa anga ke nau malu mo nau ofa mai ai nau whare ko hape whainga style au ke fia mau lava lele i pio langa whainga whare ko na ki ke malu ia ki nau tolu i he i malai lava mo ngai service ki he live stream lava mo service ki he ngai whalani ko kote ki he kau hiva he lotu mo he kesi mo hafua ngai service ko lava deso fa hoko atu mi asia lava me mono ngahi mono o whatawat ka te mo tolu lava ka ta fifika telefoni tahape no fa wa no hiva fitu fa ni mafanda malo apito ai se mo lava mai i ahoni ka tau hoko atu i he whainga maari e koia ka hoko mai i he wike ka hau ka gui ai whainga maari he wike ka hau te tau tok hoko atu pe ai o hange ka pēna kona atu kona whiri ia Paula Piven Pekala candidate fica fitu tonga tapu fitu mo fatu no fo ka mo mea